Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Ki noilam jangka nyota Border Dispute Redressal Forum ki lalet je kendo yo menteri rangba ka jelau konrat kongkel sangma penikaran halor ke jing pa ki nong snong ki basa ha khapot jangka Meghalaya bat Assam ki kendo haden belada bekaran badu menteri rangba bat habakran cikilap thai kubor ki noilam jangka ka forum ki laong ba ki ladap pensngau halor ke jing bom yo ki nong snong ki kot isla badan kam kum ka epic ka Aadhaar card pan card bat kiwi pat kikot isla ban pensisai le dia bagi de kinong India kila pensngau ru ya ka jingsha ye ben jo kinong snong namar wakim yo ya ki jing mentoy nak sarkar la ka dei ha ka umbam umdi ka kwat ka khia bat kiwi pat ki kam pendroi uwei na kinong lam uba Thomas Pasa ulong ba ka jingle jo ka sarkar ka long thek kumba ki de himran bat ki kerpat ba sarkar ka de berle e no bat kam de ban khenya ki kum kimran namar ba makiru ki de hi ki brio haden balaya kran ki le thu ba menteri rang ba ula shashkor bahaya ki bat ula kularu ba un saya kran bat menteri rang ba Assam ban pen bechwai ki ka kam ka bakir ke e khnang ba ki pat ba kin om sha e ben Katimi ngila yo bani kendu ya Chief Minister dan belum jongi banyak kena halor ka blok 1 blok 2 kam kaput di bad nak kalian jongi ngila ai sibun ki kot ki silakam tam na kalian jongi ba arwen la ai ki sakhi setar ki kap ki kot isla ki map ki ba le se ban yarap ya ke sarkar bangin penthai biang ki ni ki jaka ki beri trai ki jongi sini cepok ke jala ke jongi kata ka bandukong ka par pada ngila ai kren ru ang ka jing human rights violation jongki perdo ki pasnamu jongi ki basa setis blok 1 ngak pusnyau CCM ba ki nongsing snong ki jongi kim dan ki churul tribe circuit ki Aadhaar ki pan card haba ka sarkar ko ong ba la don kam Aadhaar compulsory ki ko ration card don kam ka Aadhaar le school ru ka Aadhaar tapi mentala da ka pendu ya ki ban yo yakini ki kot ki sla ki bolong mandatory kat kum ki kendon anjo sarkar ni penduk nong ini ki produk pastam jongi siti sebok kapo but kabalai pada la ekran ru sepang ka chodon kam jongki buri basa sethi rade halor ka surop ka ka kot ka khia ter ka bakalong hi tang na bar ba kisa ha ka jaka ka bolong ya kri kaput kamut pada bang ngin kin merak marat do iki kirang dei hi ki buriu ka human rights kai ka ai ki ka juk abor kidan ni ka juk ka human rights kumbang idan mangi sene sasar tang bagi sa ti bakin long kemat kam ta ka bamla bat priang tagina e pensneu ka taru pat ni khmilan ti ba kumbang ye kendu meeting ka bal lese kham jrong talong ka basiso ka basultanat bal lese na kaleng sarkar kan simkhia ya ki benta ki ba na kaleng ka jongi ku forum ki ba ngila pensneu saka government to ni sultanat ba Chief Minister ulakot bat ngila ya poi rengkat bagi saki satu orang kejui kikot kisla ki ba ngismo ki ba skamba kai ka bunga sultanat kelomba Chief Minister ri ula pediang bat usung tu ikijinge kamtam ki bana blok 1 blok 2 barka kenten ka bangi yo Chief Minister kelomba nginum surrender haji syangi ngidangi perkat ba lese Chief Minister ula ban surrender kata kajing nyan ga sa menrai ngi sotu pentin jong mentan ba kam kanum dai kumta bat nakalian ka jong uhi udon kata ka sincerity of purpose ni ka jing temu ko ba syai kedar bat ka ba ka jing temu ko ba kuat ba kani kalian ka bede ba blok mana blok tu ka ba ar pada kalomba ula sim khiaru ba yaki jing joki pai ba untuk bo unsa ya kran ba Chief Minister tu asam ba kim dai bandu iki scheme kim dai bandu iki jirap nomor makiru ki ki bri jongi ki bri ki don kam hi ya ka nu ka lat kan ti ka ba kin roi kin par nakalian ka jongi mentan ngila ya rai ba
ngin ai ikut Islam Chief Minister ula ong ba ngin submit ikut Islam ke jungi kam tam ki badai ba kandau ka siap ke jungi stay namar kala ong Chief Minister ba nga ngadai na kayang CM jaitia kati ke benta jong ke hima jaitia but kadihang ni ba ngamla ban i ki pai ba ke jungi stay klaim dia yang rekat bat kini perlok ki be le kini kam bat hang dia bangala ong ba ka hok jong ki bre ki jongi marngi ka ni ka hok terai ki jongi halor ka no ka ciap kam dei kumba long hapo asam ka sarkar asam ka dei ka tra ni dei himangi ki dei ki ba long trai long hok bala long do long snam ba thiet so pen jong ki pai ba ki jongi ula ha ni do ikani manta ki ong ba don kam ban register sepo karbiang lo aton mos council ngalo ong Chief Minister uhapan intervene to ong to so ba ai kita giles ke un sa simti ka nga sultanat pala dia ka ni pepet kawai nga ko ban ong ba le se ka ngimi na kate kamram tang singi da jingkermen ka don jingkermen nga try bro ki ben ni ro ni ya don ka jingkermen di mamar ko sun sa batahi ya ka bai la krementan nga num batay mga ka bai kremen i henry tang kawai kalomba minum i pai ba ki jungi ki betul blok 1 blok 2 pra hajar nriu praspa nriu point r square kilometer ka jakar bala lai jakasa kani ngi ben yo abeng ni ngaladep ong mentan ong pai ya ka jakar mo sa ki benar ngi ben yo sa ki kasi ngi ben yo henry mde tang kata ke sarkar India bat ke sarkar Meghalaya ke sarkar Assam ki haban siu te ya kata ke jakar praspa perkati praspa ar square kilometer kiapan siu kenapa kini pisahkan macam pasti kinyo pan penangkam pada kejing baju pasti dia ngi kermen ba da kejing yang terilang kejungi beta kan ya ke kam syakma but ngam artatin ya kata ngasutu ngam artatin nomor bon ki ngi ngimlong banyak tu ki don kejing yang kereng kejungi bangimlong banyak tu nomor belai ba ki de ki ba dang ki badang hale dan reki deki kejing tu Chief Minister but ingat ba kadi yang kejing ba kadi kejing tu kadi yang kejing ba kejang mo tos kenden te gumne hi nagaliang jonga gumu Sherman jonga niga New Trade Border Dispute Resolution Forum te hadin ga appointment jongi ke bangilai dang haga ardari jo bana April mo te ni sngemu ya ke sarkar rangkat baru Chief Minister namar ba kila kloy ban accept mo ya kata ga appointment ga jongi bat kila khot yengi ban ya kendu menta ke sngi ni ga jingelang te kumbaong kini gri orang ba ke bela kren swa jonga kejing yelang kalong ko biya biya renti bat kejing yelang kalong ko ba sesok ti ngam da kwa ban bun tin thane ke e ke bangan kwa ban pun pau hangni ya ke jus ngau dengan kejing yelang ka de halor hadin bangli pensiau ya kita kejing e kam tam hakalian ko kepat mo ti Chief Minister lakular ban ya kren baru Chief Minister jong ka Assam ban ra ya kita ki skim lani kita kilat jing penroy na baro arliang daga jing esel tu jing murlang kum kanuksa chipheu tli kran skim de ban ai kita gi jeka an ya ai no marsan san ai no Assam san ai no Meghalaya ta de bat daga jing de bat ki kot ki sla jong gi bru chimet mo kum di birth certificate nang takum ki election photo identity card nang takum ki Aadhaar pan card bar ki di ya kataru Chief Minister lakular pun ya keren bar Chief Minister jong Assam ki bakwa ban apply sa Assam ai can apply ki bakwa ban apply sa Meghalaya ai can apply ta ke de ke bat kebalai haga jing de bat kini ki kot khendeu kot ciap ro kum ki land holding certificate bat kum ta ter jadi ngajing keren jongi baga Giant Hills Autonomous Council kalau dia reunification ni kita iga elaka kalau dia thum yu acting doloi bar kalau dia aisanar ige hechnong kum ta ter tinggal bersngau kita bar ya kan diru Chief Minister lakular ba unya keren bar Chief Minister jong Assam ba maintain ya kata status quo kum baju long neduk ki port menswa kat bom pat tikna atau purusam kemud ai ba kan ya dan long ko baju long kemud ba ki khasipnar jongi le ki kwa man apply ya ki land holding certificate ya ki pata jongi ter kila man apply support Giant Hills Autonomous Council ro te Chief Minister ula ai ini kata asuran ba chim khia maror ni kam namar ba kam ketit te ko malong menta tenaga liang jonga te ngam patla ban ong ye
kat bang impat yo ya ki so ya ke jing tre jam sokan marbun sin ngeli kenduk yo chief minister ya keren chief minister wat chu prime minister del hero ngeli kenduk arlai ngut ki prime minister wat bawan Amit Shah hang ne Shillong do ngalayo hi kalat ben ai ke memorandum ben ya keren markmat ben Amit Shah home minister te gaji keren te ngis ngau ba kalong kumbangi dawa kumbangi kwa ndai hadu mentah ngimpat yo so yang kata kajing kular yang soka tapi gane gaji keren te nakapor mi gaji keren năm tàu put usam pen pai ya ke blok 1 blok 2 na kane ka jaka ka pa klun dak asam klun jubor mendai bagadon dak notification mendai kalong ke basikulun hadu mentam padon kana ru ka put ke basai ha peden ka asam bak ke makhlia te haga jingi ya keduk mene thai senatna jingkran yang chief minister mendai la kata ngampat la ban komen hang ne kat bang impat yo ya giso ke jing terika te hadin ke meeting nang tu te namar ba chief minister kun rasa mau itu bahai nga tu khot yang wong ale lewan kamera jonga ngakwa ban keren ni fi chikentin te hadin ke jalang te khot di rumah kamera jongu tu wong yang you prepare dokumen te ngong you I have already submitted to you a document dengan orang ship dah kena ke court kena decry on the people of the Labang Nongpilo orang hak ni yo right from the very outset up to date ini mendatang je iki dokumen barok memorandum ki don hang ni barok ki jing dawa jong ki pai ba manta ki don hang ni dengan orang you study from this book and then you will find the truth the chief minister wang hoi ngalapule ngalalap juga jingsya pilato kumba kalong te ki biang ki record biang ki dokumen tinggal split je kan ni how chief minister yang ke asam kita gede ki kentin ki bu ke insuran bangile ik ndo ton ri batnga hadin gaji yalang ke belawai nang ne te ya kan ni ro kumbang ai pi te ngampal la ban ai pi kena komen tingin sepet ke reaction chief minister ke jing dawa jong chief minister Meghalaya now chief minister yang Assam but aden ke jing induk yang dinegi chief minister tingin sepet ke jing mi na ke keren yang ki chief minister re kumbelang menta te ngampal la ban comment ke jing mi na kan ke jing induk jong yo chief minister te Megaliang di board district council kembali itu ini ramba te kalong haran sul Megaliang di board district council kila persya kila le bat cibetan akan nega blok 1 ke baklim ke asam ke depok jong ka kadang ke konstituensi jong ke MDC konstituensi jong ke Berto Mukro konstituensi MDC te ke jing ia sarkar Meghalaya lada ka chimkia namar ba hakane ke election MDC ke badep ke jahil citeng nagi nong sang chnong jong ke nega blok 1 ki hapok ke konstituensi jong ke Berto Ciliang Mentang te nagaliang di bor district kemet kilale te mentang idang up stang ya ka state government ke ke baga state government kan sim halor kini kijing dawa jungi bad halor kini ki baga district council na west yang ke hills kala sim kiai kan ke kam